Arafo me da se. Be man no otene ho asem a osore waka eka ho asem se. Asabasi kroni nyina modwa. Ohina sabe yaburu sabe ya no nu nyansa no. Ni di kuro anaso yo bode wuru. Ni de wuru bofo no. No ho ya kono. Ohina no hunya hunu. Ni de wuru bofo no hunya hu. Enna no pay Ashaiman embrantie baby a frost official town. Womu to one ma pam utu adi pene soja ni green. Sibo no jina kwa no na hwe. Sibo ti ade a waseka ho besne ananu asem no. Wofa. Bona makum ya. No se ubie pro na wofa ba ni asra. I tell you. Hwede kwa Hey. Wofa we ne we ya de helicopter. Hey. Muna makum ya nua no. Enna ma Ashaiman. Hwe. Obe said the Republic of Ashaiman. Wosu wo kase bia da bi. Mama na gu fam. Wosu kase bia officer da bi. Minimo hwen ho. Efom. Ka ho da fam. Enna nya sha afa na me kwawro matade aba na matade ehemi. Eye mono ana me hye singlet. Ana se enne ma me ntumi pumra na ma me nkra me yere. Wa bodam. Before complain. Omu de gu ho no hwe de ye nkofo ma. Wo fa so mu gusomo afi ato na soja fo fa ho be asempre kwa adware ayi atechem enti wom chese wo fa ne na hwa ye deja anya semketua wo fa sa minim ho hweman kun bi asem basa enti wo fa na wo wan ko meyo sa chese yan fa wo so ye kwadwo Dixon na no want kwa bra samba ne kana no pado ne August reka na no wo hwan na what just a bit another pen where ye a friend say commander in chief pen a bia or hobia community na any academy de what de what the TA opam so wasumi o de pa tea yan san ko e say August no ho de nyedene yan sam training August na hiagbo wo ho no mo no crab say wo kofa ho ba me ni bia wo gina ho report wo ko ma ne data chem wa guy akwa ba ma ebra orgasm no suso yo asura me je so ana Usa say wo crabs are soja for hu say wo kra na wo report to akateche ka ye dare wo prako ni bi boy mu say asem to say yeah sira ana no pe dia ya fan of the kwan supra say over Ashaiman akwa first country na obia esu e wa Ashaiman na se si ade se na asem no ekosi e no say ama jadre a eta koso e wa Ashaiman no abafom se na nkofo epie ebedija e wa Ashaiman mama wani abantu epie eto nyama mo fan ho no ene akape yie me no ka se si ewie bia efom ayedini efise military for ana Ghana Armed Forces omunya be ma sheri imoro a wotemu ya sakidi achemu no ama military for ya ye from say do before complain omu ebesimu wa Ashaiman mudi omu amuka ebe block point Abrante oga nyabotra Abrante no August ya kana asem no ama asojafo no Ghana Forces wo mo si Ashaiman fo akumomu nuade a wo mo si no wo de no won woda NGTV so na mo hwe no no a Abrante kama pa ai na August me bo na twe me kai amanfo yawo asojafo memma no wo mo afa pa o em so mo sem ansa ya fa wo kai mejo mahama ya bo danchira bo ase uftu Abrante pa hwe na hwe we so mo si yakum mo utim say asoja Ghana Airforce Abrante no say Abrante so when we bought trumpet no say we a friend trumpet so enti just abra wosam patwa NGTV for no mo amunya satellite no mo shifting call digital no na mbanya so open so ade tia wan kan wa ba Facebook NG 102.9 FM mo na ye hwe no wagasa to aso a agasa to aso nti sana me kan no ama bebena ekadem ho nkofo amoye juma e wo companies bebena so omo bre omo nti si ade mi ka se bebena antini anko ejuma omo ye company omo antini omo holiday omo enjoy no bebena academy omo antini anko ejuma esera mi ka se mpenyefo bebena omo fi Ashaiman ye timba omo off camera no omo tini ka se
ya little for abayan ama investigation na police for abayan ninya ebeka dem efise ebia na obi ewo information bi or the police for na so be am bring for ebia your mo give sense and if akọ na ebia na information bi kura no or the best be police for no ametini ayi ebia tie ndi ti adia busu ye ebedu enini ho no ye be ye interview the eye yeah the one for any empty phone ya ona ye dia baso ye ahye for ne edifo August na basa no se memma ne bi kuta information a de wo be ye ni ye betimi aboa ne so je ni no ba na wo tiem me wo information mamo so ho wo yesa me wo information mamo eno de wo mo betie so wo sabi predators wo mo board am sa wo enti de wo ba na me wo information I have information for you eno no mo bi wo mo baje se se akra ye ka sei wo ba ye Facebook yi so a Letitia Letitia waba wase ne bra ne nua e wa Ashaiman ho no ma wo bom pa ese Yakopon hu ne nua emobo Letitia sechi Letitia enti how describe na na ke ama August Ashaiman what say ya describe o shata de na ma me musa we ase August akọ amema ade ba kwa ye mpa ne se obi ye beatings na ema wo ho na twe se wo bo be ma na se memma na wo ho no enye na asem wo de butu no se na suko dan ne preko enye na asem but small girl bi kura gira ho no wo hwe bia eya awre ho se ma memma se ya twebo amusa ba ya kama no gira ho no wo hwe ade ba kwa memma no se wujojo no na ma wo ho ofere enti emusa wa gas se de koso nyina no na memma no mo yirenum wo mo gas ma ba ho be hwe bi wa gasen na opportunity ma de omunfa omunka enka manu ma mema akantika uye tuwa usuo uye tintigamo onya ho apolice asoja fonkwa de omudi omunka betika enrefite omoti se omo ewo all the but the make can say a man de nya da soja for no be bo but a man ehwe beatings ni bi say the dress no a soja for de memma no famu da buafuni duabro dadan ho buratache dan preko sa de emba no hwe emema no ye dre wo mu ni bi